Sini Walbakgre yan police station bonga school ba yan kang gabas kang mo ni dong gaba bonga wa sirara tak barang biya bonga chem makhachi na rina man gizak bonga chem dagimang tengah jono baksa ko chanchirum nas kenga headmistress baksa MC rangkor me meeting ka emang sarona approach ka ha aroyan sar ding thangmancha kha sabe anchingna root giza somoini gisebo daksa katani asel dalo anching dengthang mansa apal pati biap ko ba manaha aro anching ya nambe ba school building ko ba secondary na anching mandragaha dengthang mansa sir nako mathil thaya takima sokbang ba sakanti kon dengthang mansa jerangan anching na dengthang mansa daw ya somena sokba hachim hai anching 장사 구시용안이 여러분 착수하니 그다 작가되면 작파고 락게 똑같나고 막나 Matel biasa. Kalau Meghalaya doko, tentang bangsa South Tura ko jak siute. Kalau anju sakan jika Matel pula ni rangkot natinga. Maybe not individually. Andi Tura South ke bagi mungko otne. Kalau anju na bang ara sumrang ko otnenga. Ya rasu orang daktiwa. Tura ni botarang ni ponachi. Sehingga sila constituency sila constituency bangal development angko mana Tura South ni botarang ni ponachi sehingga subdivision ko mana Tura South constituency ni mandirang ni ponachi Meghalaya dok talo pekjuna apa cingah 제일 살로 완층 메갈라야니 센츄리 건층 많이긴 하자그니 솥프리스니 불시오 하자그니 솥 인디니데 하자그니 솥스니 그니 불시오 제일 살로 완층 메갈라야 스테이트니 100 years 건층 많이긴 와 수모이 완층하라 메갈라야 스테이트코 마이 닥바가 당원 완층 속았나 스킹아 ba Meghalaya na may takpa ranking ko na nga ba Meghalaya na may takpa development ko ya balsi sokpongan ni gisip po at sumat na nga yari bay ka pa balsi pongan ni gisip po yani foundation lang ko yani plan policy program lang ko at ya balsi pongan ni gisip po pari na ranggin ano dalo ang ni personal level ang ni kam ka ni magsungan niya na ang ade mamang salo ba balsisa balsig ni ko chanchi ade kam ka pa mande upja ang ade long term planning ang ade bibira ang ade kappa magsungan niyo kam ka niyo ang ade tan bibira owe anting chonchon ka pa development ako na nga dentang gatam lang ni chonchon ka pa issue sang pa And then, as a leader, as a chief minister, or as a person who is responsible to take the state forward, dalo may dapat magsungan niyo at singa nakam ka again. May dapat gada ko na sing Meghalaya ko sukat kin. Ang ati da all of 50 years ko chansi kam ka ina. Not just 5 years, 50 years ko. Hay da sobrang di chanchi na ba dunga yarang ko may na da balsi sutpongan di jaman may na chanchi na nga sinta oni ko chanchi na nga ni sobrang chanchi na ba dunga I agree o nga yarang ko ba chanchi na ng game ede ba da alo ang ni planning na min tanga anyangan isimang na parak na skena dao winga pa ubos sarang ko ba chin nirok na ng game dalo ang chin jirang ko kamrang ko ka na nanginga yarang ko nakna ng game Hindi ba ya kamrang ko kaan baksaba at sing namgapa foundation ko namgapa magsungan nirang ko namgapa idea rang ko aro namgapa policy rang ko magkangsiri may gapa balsi sotpongan na at sing daaw tari do lang jaw de ay da ba no ba sing planning ko mistake lang na ba nga ani angadat tang de chanchi uni ka bansa Talo Meghalaya ko tsad o hazagni kulanchi balsini gisepo. That means in the next 7 years tsad o
ya plan aro idea ko chinga 2020 bulsiu chinga ko tharia chin debada alum 23 aha chinga Meghalaya ko within 10 years, that means 2020 only 2030 only gisepo chinga Meghalaya ko India gamba ko top 10 state na chinga sukat na ba ranking ko tak duat na sini ba angni plan aro buksongani nang program nang duat. It's a vision, an idea, a goal. Aro daw riyang pa bulsi katam ni gisepot sa ya goal ko bakango do ne. Kam ka anya sell. Talo ji kam ko ka oba. Officer rang ba, political leader rang ba, MLA rang ba, public ba. Talo rak pati kam ka ina. Tasyo sungbat sige parang sis ngetsum. Tura ko develop ka na ni next buksongani ramay. Una option akan jog development is a process. Development e mamang salo ba final okja. Development e continuous. Talo rama ko nanggin. Kenalo karin ko nanggin, kenal salo chi ko nanggin. Salga pono school lok ko nanggin, health center ko nanggin. Kammo ko mana di jaban ba urban department ni true. Garbage management nang ko thari na nanggin. Street light nang ko nanggin. Ya kammo ko nakani jaban ba sing namga education center ko nanggin. Uni zaman nak lalga pa ceng business rangko kulina, industry rangko kulina nanggin. Uni kemana ada continuous process. Harang ba state ba international atini sungrang ba 100% anjing develop aha. Ini cakap kan macam development will continue. Mai kada mo na sukna manggin wasa. When at every level anjing ka sinsen anjing overall facilities rangko, basic infrastructure, basic amenities. Rama lang rangko, rengani chi rangko. Current rangko, yang ko daw riya ba bulsi ko ani gisepo kragatan. Sika yang ko resolve kana sa kam rangko ka. Developing ni kam de mamang saloba bonok jawa. Ini continuous process. Uni kemen je kam rangko rama rangko dalu sika sukata manjahajin. Angni sancerta nga 90% ni ba kan jawa di ba 75% rama rangko di sika. Ya riya pa bulsi bonga ba bulsi tam ni gisepo sika rama rangko dalu thari jo thura chauno aro Macot ba ya new development bank ni ang sini smart town ni ramarang ko ba mandirang complain ka pinga ay ko ba ya chol ko ay nga talatas kenga ya smart town ni road ni project te bulsig tham ni project singa ko July ni hazar gni kontrak gni bulsio singa contractor na kam ko na ha uni ortho de biya de July ni hazar gni kontrak bonga bulsio sa ya ko machote unanang gen. Di ba public te dao jadok ni gisipon bulsisa ni gisipon gawak ko maksud ako nang magkinga nagide contractor ba matsaksawa undi gaman unti sa nansin patient na nanggin tsaksak na nanggin ramarang ko tsaka tariyo na nanggin maximum ko kataking habya in fact contractor de blongin tarakiga talo biya jadok pa jasni dao July ode dao January hamo jasni ni gisipon biya almost 60% biya binikam ko matchotcho 2023 on 60% matchotcho that means 2023 ni last chibak by December biya 100% biya kamrang ko matchotcho anga bakang chiba jeka yang ari anga pabul sibongaw anga South Tura constituency ro Meghalaya state gemak ko develop ka nga ani gisa katong gemak chinga kam ka atun bakang chi dawri banga pabul siyoba South Tura ni mandarang ang na chol ko tayak ko de anga ka ketong anga area ko develop ka na aro public na chak na anga kam ka gen kanya so many gisepo semang sakkan si baksak monge ang dia anga nali ko anga yanon dotong na kusiyuma no kapay iso na semang sakkan sinan patichina at saka song aro NPP party aro Meghalaya state tangbang china plakon tela